Hey, what's up guys? Welcome to Learn&Explore. من راستیم خوشحالم که گرامالاتان ویدیویی ندا. ام ویدیو بەشی حوتەمە لە زنجیرەی 4000 essential English words. 4000 گرنگترین وشەی ئینگلیزی. ام ویدیو لە دوو بەش پێکاتەوە. بەشی یەکەمیان 20 وشەیە، بەشی دووەمیان چیرۆکێکە کە ئەم 20 وشەی تیا بەکارەهێنین. Let's do this. بەشی یەکەم 20 وشە. لەم بەشەیە باسی 20 وشە ئەکەین و نمونەی بۆ هێنینەوە و ڕوونی ئەکەینەوە. با دەست پێ بکەین. وشەی یەکەم allow واتە ڕێگەی پێ ئەیات. بۆ نمونە ئەڵێین having a ticket will allow you to enter the show. Having a ticket will allow you to enter the show. هەبوونی تیکتێک ڕێگەتەیە کە بڕۆیتە ناو پێشانگاکەوە. وشەی دووەم announce واتە ڕای ئەگەیەنێت. بۆ نمونە ئەڵێین he announced to everyone his new idea for the company. He announced to everyone his new idea for the company. واتە بیرۆکە نوێیەکەی دەربارەی کۆمپانیاکە بۆ هەموو لایەک ڕاگەیاند. وشەی سێیەم beside واتە لە تەنیشت. بۆ نمونە ئەڵێین the two brothers stood beside each other. The two brothers stood beside each other. واتە دوو براکە لە تەنیشتی یەکەوە وەستا بوون. وشەی چوارەم challenge واتە بەرەنگاری ئەبێتەوە یان تەحەدایەکات یان بە مانای قورس یان سەخت دێت. بۆ نمونە ئەڵێین it was a challenge to climb to the top of the mountain. It was a challenge to climb to the top of the mountain. واتە سەرکەوتن بۆ لووتکەی چیاکە کارێکی سەخت بوو. challenge لێرە بە مانای سەخت دێت. وشەی پێنجەم claim واتە وا ئەڵێت یان بە قسەی ئەو. بۆ نمونە ئەڵێین he claimed to know why the country's laws were weak. He claimed to know why the country's laws were weak. واتە ئەیوت کە ئەزانێت بۆچی یاساکانی وڵاتەکە لاوازە. claim بە مانای واوتن دێت. وشەی شەشەم condition واتە بارودۆخ. بۆ نمونە ئەڵێین the patient's condition was very good. The patient's condition was very good. واتە بارودۆخی نەخۆشەکە زۆر باش بوو. condition بە مانای بارودۆخ دێت. وشەی حوتەم contribute واتە بەشداری ئەکات یان ئەیبەخشێت. ئەکرێت هەمان مانای donate یان give ببەخشێت. بۆ نمونە ئەڵێین we decided to contribute money to the new hospital. We decided to contribute money to the new hospital. واتە بڕیارماندا کە پارە ببەخشین بۆ نەخۆشخانە نوێیەکە. واتە contribute لێرەیە بە مانای بەخشین دێت. وشەی هەشتەم difference واتە جیاوازی. بۆ نمونە ئەڵێین the biggest difference between the birds is the color of their feathers. The biggest difference between the birds is the color of their feathers. واتە گەورەترین جیاوازی لە نێوان باڵندەکانە ڕەنگی پەڕەکانیانە. difference بە مانای جیاوازی دێت و feather بە مانای پەڕ دێت. وشەی نۆیەم divide واتە بەشی ئەکات یان دابەشی ئەکات کە ئەمە لە بیرکاریشە بە هەمان شێوە بەکارەهێنرێت. بۆ نمونە ئەڵێین we divided the pizza. We divided the pizza. پیتزاکەمان بەش کرد یان پیتزاکەمان دابەش کرد کە لێرە مەبەستەوەیەکە پیتزایەک هەبوو و دابەشیان کردەوە بۆ چەند بەشێکی بچووکتر. divide واتە دابەشی ئەکات. وشەی دەیەم expert واتە شارەزا. بۆ نمونە ئەڵێین the wizard was an expert at magic. The wizard was an expert at magic. واتە جادوگەرەکە شارەزایی هەبوو لە جادووە یان لە سحرە. wizard واتە جادوگەر، expert واتە شارەزا، magic واتە جادو یان سحر. وشەی یانزەیەم famous واتە بەناوبانگ. بۆ نمونە ئەڵێین the Eiffel Tower in Paris is very famous. The Eiffel Tower in Paris is very famous. واتە تاوەر یان بورجی ئیڤڵ لە پاریس زۆر بەناوبانگە. famous بە مانای بەناوبانگ دێت. وشەی دوانزەیەم force واتە هێز یان توانە. بۆ نمونە ئەڵێین he used all his force to try and open the door. He used all his force to try and open the door.
هەموو توانایەکی خۆی بەکارهێنا بۆ هەوڵدان و کردنەوەی دەرگاکە. force بە مانای هێز یان توانا دێت و ئەکرێت لە بری force وشەی power یان strength بەکاربهێنین. وشەی سیانزەیەم harm واتە ئازار یان زیان. بۆ نمونە ئەڵێین a hot iron can cause great harm if you are not careful. A hot iron can cause great harm if you are not careful. واتە ئوتووی گەرم ئەکرێت ببێتە هۆکاری ئازارێکی زۆر ئەگەر وریانە بیت. iron بە مانای ئوتوو دێت و هەروەها بە مانای ئاسنیش دێت و harm بە مانای ئازار یان زیان دێت. وشەی چواردەیەم lay واتە دایدەنێت، پاڵەکەوێت یان هێلکە ئەکات. بۆ نمونە ئەڵێین don't lay your socks on the floor. Don't lay your socks on the floor. واتە گۆرەویەکانت لەسەر عەرزەکە دامەنێ. lay لێرەدا بە مانای دانان دێت. وشەی پانزەیەم peace بە مانای ئاشتی دێت. بۆ نمونە ئەڵێین a white dove is a symbol for peace. A white dove is a symbol for peace. واتە کۆتری سپی هێمای ئاشتیە. dove واتە کۆتر، symbol واتە هێما، peace واتە ئاشتی. وشەی شانزەیەم prince واتە شا کە مەبەست لە کوڕی پاشایە. بۆ نمونە ئەڵێین the prince and the princess were married. The prince and princess were married. واتە شا لەگەڵ شازادەیە هاوسەرگیریان پێکێنابوو. princess بە مانای شازادە دێت کە مەبەست لە خێزانی شایە. وشەی حەڤەیەم protect واتە ئەیپارێزێت. بۆ نمونە ئەڵێین firemen protect us from fires. Firemen protect us from fires. واتە ئاگرکوژێنەوەکان ئەمان پارێزن لە ئاگر. protect بە مانای پاراستن دێت. وشەی هەژدەیەم sense واتە هەستی پێیەکات. بۆ نمونە ئەڵێین I could sense that he was watching me. I could sense that he was watching me. واتە هەستم ئەکرد یا ئەمتوانی هەست بکەم کە سەیرم ئەکات. sense بە مانای هەستکردن دێت و هەروەها sense بە مانای هەستەکانیش دێت کە وەکو هەستی بیستن و بینین و شتانە. وشەی نۆزدەیەم sudden واتە لە ناکاو. بۆ نمونە ئەڵێین he felt a sudden pain in his chest. He felt a sudden pain in his chest. واتە هەستی بە ئازارێکی لە ناکاو کرد لە سنگیا. sudden بە مانای لە ناکاو دێت. وشەی بیستەم therefore واتە کەواتە بۆیە یان لەبەر ئەوە کە هاومانایە لەگەڵ so. بۆ نمونە ئەڵێین he's fat therefore he will go on a diet. He's fat therefore he'll go on a diet. He's fat ئەو قەڵەوە therefore he'll go on a diet. بۆیە دەست ئەکات بە ڕێجیمکردن. یەک تێبینی بچووک هەوڵبن وشەی فات بەکارمێنن کە بە مانای قەڵەو دێت چونکە جوانیە بە خەڵک بڵێ قەڵەو بەڵکو لە بری ئەوە ئەتوانیت overweight بەکاربهێنیت کە بە مانای کێش زۆر دێت. واتە لە بری ئەوەی بڵێ he's fat ئەڵێیت he's overweight واتە ئەو کێش زۆرە. بەشی دووەم چیرۆک. لەم بەشەیە چیرۆکێک باسەکەین کە ئەم بیستوشەی خوێندمان بەکارهێنین تێیدا. با دەست پێ بکەین. The best prince. King Minos was very sick. His condition was getting worse. He had 3 sons. He loved them all. He had to announce who would become king. 2 of the princes stood waiting outside the king's room. Theus was the oldest and the strongest. He thought his father would make him king. Peleus, the second son, thought differently. He was an expert with weapons. He thought the king would choose him. When I'm king, Theus told Peleus, I'll let you contribute to the defense of our country. You can lead the army. Peleus became angry. Father knows I'm famous for my sword skills. He'll make me king. You? Theus yelled. He won't choose you. The kingdom is mine, Peleus claimed. Father would give it to me, or I'll use force to take it. Theus made a sudden move to take out his sword. Then Peleus did the same. Beating me will be a challenge, Theus said. Fight me now. The winner gets the kingdom. Peleus agreed.
King Minos could hear his sons fighting. The youngest son, Jason, stood beside him. He sensed his father's sadness. The king laid his hand flat on Jason's arm. "Your brothers fight too much," the king told him. "I must protect my kingdom from all harms. They were divided between them. The people won't know what to do. There'll be war. I can't allow either of them to be king. Therefore, I'm making you king. Your kindness has always made you special. It's the difference between you and your brothers. You can bring peace. They can't." Then the king died. Theus and Peleus heard that their youngest brother was king. They were surprised. They realized that their fighting was wrong. It had kept them from saying goodbye to their father. They agreed to have Jason as their king. He was the best choice. استش باوی که گویستی بوین رونی بکینو. The best prince. باشترین شاه. King Minos was very sick. Pasha Minos زور نخوش بو. His condition was getting worse. بارودوخی خرابتر بو. He had 3 sons. 3 کوری هبو. He loved them all. همو یعنی خوشویست. He had to announce who would become king. ابو کرای بگیند کامیان ابد با پاشا. 2 of the princes stood waiting outside the king's room. دولا شاکان کما بس لدولا کوراکانی لدروی جورکی پاشا وستابون. Theus was the oldest and strongest. Theus گورترینو بهسترینیان بو. He thought his father would make him king. وابیری اکردوا که باوکی ایکاد با پاشا. Peleus, the second son, thought differently. Peleus دوم کوریان بشویکی جواز بیری اکردوا. He was an expert with weapons. شارزای چک بو. He thought the king would choose him. وابیری اکردوا که پاشا حالی بجرد. When I am king, Theus told Peleus. Theus با Peleus aled, کاته کمن ابم با پاشا یان کاته کمن پاشام, I will let you contribute to the defense of our country. من رگه پیم که بجداری بکیت لبرگری کردنی ولاتا کمان. اتوانید سرکردایتی سپاکا بکیت. Peleus became angry. Peleus تو ربو. Father knows I'm famous for my sword skill. باوکو مزانید کمن بتوانایو کارامایی شمشیرکم و بنابانگم. He'll make me king. ام کات با پاشا. You, Theus yelled. Theus هاورکات ولد تو. He won't choose you. تو حال نبجره. The kingdom is mine, Peleus claimed. Peleus why awudka yan baqsay au. The kingdom is mine. Shanishinaka hi khoma. Father will give it to me. Balkum ayaba min. Or I'll use force to take it. Yan hez bakarenam buoika badesti benam. Theus made a sudden move to take out his sword. Theus جوليكي خيراو لناكاوي كرد بو اويكا شمشيركي دربينه. Then Peleus did the same. Pashan Peleusيش همان شتي كرد واتا اويش شمشيركي درهنه. Beating me will be a challenge, Theus said. Theus وتي شكستناني من سخت بد. Fight me now. Esta شرم لقلبكا. The winner gets the kingdom. براوكا شانشينكي دستكوه واتا براوكا ابد بپاشا. King Minos could hear his sons fighting. Pasha Minos gila sharkirni kurakanya bit. The youngest son Jason stood beside him. Gangstrin kuri kanai Jason bu latanishti wastabu. He sensed his father's sadness. Hastiba betaqati balkikir. The king laid his hand flat on Jason's arm. Pashaka desti batakhti khastasar bali Jason. Your brothers fight too much. The king told him, Balki Peywid, Brakanet Zor Sharakan. I must protect my kingdom from all harm. Abet Manshan Shinagam Lahamu Azarek Buparism. They will divide it between them. Labeni Khoyana Bashbashi Akan. Yan Labeni Khoyana Dabashi Akan Kamabasla Shan Shinakea. The people won't know what to do. Khalkaka Nazan and Chipkan. Watalokateka Bashbashi Akan. Khalkaka Serian Le Asheretu Nazan Chipkan. There will be war. Shardrusabet. I can't allow either of them to be king. Reganayam ka hichekekyan bibet ba pasha. Therefore,
I'm making you king. بۆیە تۆ ئەەکەم بە پاشا. Your kindness has always made you special. میهرەبانی تۆ هەمیشە وای لێ کردووە کە کەسێکی تایبەت بی. It's the difference between you and your brothers. ئەمە جیاوازی تۆ و براکانتە. You can bring peace. ئەتوانیت ئاشتی بهێنیت. They can't. ئەوان ناتوانن. Then the king died. پاشان پاشاکە مرد. Theus and Peleus heard that their youngest brother was king. Theus و Peleus گویان لێبوو کە براکەیان بووە بە پاشا. They were surprised. سەرسام بوون. They realized that their fighting was wrong. بۆیان دەرکەوت کە شەڕکردنەکەیان هەڵە بوو. It had kept them from saying goodbye to their father. ئەمە وای لێکردن کە بەدوور بن لە خواحافیزیکردن لە باوکیان. They agreed to have Jason as their king. رازی بوون کە جیسن ببێت بە پاشایان. He was the best choice. ئەو باشترین هەڵبژاردە بوو. بەم شێوەیە ڤیدۆڕۆمان کۆتایی هات. ئەگەر ڤیدۆکەتان بەدڵ بوو لایکی بکەن و هاوڕێکانتانی بنێرن و ئەگەر بەدڵتان نەبوو یەک دیزلایکی بکەن و پێم وتۆم تا ڤیدۆکانی داهاتوو باشتر بکەم. تا وەک ڤیدۆ داهاتوو خواتان لەگەڵ.